s kim se historija nije poigrala kao sa nama. Stali smo na pola puta, zabezeknuti. Ne možemo više nikud. Otrgnuti smo, a nismo prihvaćeni. Kao rukavac što ga je bujica odvojila od majke rijeke. I nema više toka ni ušća. Suviše malehan da bude jezero. Suviše velik da ga zemlja upije. Nesreća je što smo zavoljeli ovu svoju mrtvaju i nećemo iz nje. Gdje su iznikli? Zašto ratuju? Od koga se brane? Hoće li preživjeti? Oaza na jednom surovom kontinentu, drugčiji od svih, nerazumljivi, odvojeni i ostavljeni od braće, prepušteni mržnji i pohlepi susjeda, oni žive u mahali koju je davno zaboravio islamski svijet, a diplomatska kasta Evrope prezrela i ne zna šta će s njom. Žele im uništiti njihove domovine, Bosnu i Hercegovinu i Sandžak. Poriču im nacionalni i vjerski identitet. Misleći da ih vrijeđaju, nazivaju ih Turcima. Poručuju im da sele u Aziju. Poručuju im da se moraju vratiti u veru pradedovsku. Ili ih grle toliko jako da bi ih mogli ugušiti. Mrze ih jer im oni ne mogu dati svoju posebnost. Njihova domovina Bosna stara je, ako ne i starija od nacionalnih država njihovih susjeda Srba i Hrvata. Nikad nije nestala, mada je često napadana, i nikad neće nestati, a Bog odlučuje o svemu. Rimljani su ovdje u srcu Europe u 1. stoljeću po Isau na obalama istoimene rijeke Bosne, Bathinus, u krvi ugušili posljednja ilirska plemena koja su dotle 1000 godina nastanjivala zapadni Balkan. Ponosne ilirske žene, zabilježili su rimski hroničari, braneći ognjište sa djecom u naručju, bacale su se u vatru sa zidina citadele Ardube, Branduka, u srcu Bosne. Radije smrt nego ropstvo. Od tada do danas, više puta u svakom stoljeću, u ratnim najezdama bijesnih napadača, miroljubivom Bosnom, zemljom Bosenih, blagih i mudrih ljudi, slobodarski poklič. Radije smrt nego ropstvo. Od Rimskog carstva do danas Bosna dijeli sudbinu velikog razmeđa, zemlje preko koje je pukla granica između istočnog i zapadnog carstva u 4. pa onda i u 12. stoljeću. A od 15. stoljeća ova šumovita zemlja živi poput velikog Jerusalima, sa narodom sličnog ili istog jezika, a različitih vjera, sa prevelikom ljubavlju i žestokom mržnjom, sa silama koje je blagodarno komponiraju u vremenima mira i krvavo čereče u ratnim olujama. Bogata i lijepa, na stjecištu puteva koji vode od juga na sjever i sa zapada na istok, za Bosnom stoljećima posežu velike sile sa svih strana. Osim osvajačkog, postoji i drugi, neizostavni i popratni uzrok ratnih pohoda na Boseni narod. Monoteizam je, naime, ovdje više od milenija žrtva neznabožačkih i višebožačkih sila. Bosna je poprište borbe neiščiljelog dobra njezinih ljudi, tradicionalno nazvanih dobrim Bošnjanima, i mračnog, proždrljivog zla, koje po pravilu dolazi sa vana. U Bosni i Hercegovini nalazimo već prije nekoliko hiljada godina koncentraciju etničkih grupacija, počeo od Bliskog istoka pa do Španije i od Britanije pa do današnjega Egipta.
s time u vezi kako su dolazili ti stranci raznim povodima, iz raznih razloga, oni su također donosili svoja vjerovanja. I posljedica toga jeste da je, na primjer, da se u Bosni i Hercegovini nalaze tragovi, samo govorimo o antičkom dobu, dakle prije 2000 godina, da je ovdje registrirano 46 religija. Treba istaći činjenicu da je teško naći zemlju, ne samo u evropskom prostoru, nego šire. Dakle, ovako mala zemlja, mali dimenzija, a da je u njoj koncentrirano toliko bogatstvo, nema toliko dokaza prisutnosti raznih vjera iz raznih pola. Veliki selidbeni val zapljusnuo je Bosnu u 7. i 8. stoljeću, kada se ovdje u pohodu sa Karpata naseljavaju Slaveni. Slavensko paganstvo miješa se sa zatečenom vjerskom tradicijom i ono do danas nije iščezlo na Balkanu. Kult, odnosno najpoznatija religija istočnjačka koja je bila na ovom prostoru, a time u Europi, jeste kult mitraizma. Dakle, riječ je o jednoj religiji koja je nastala na prostoru današnjeg Irana. A sadržaj toga, te vjere je u tome da se smatralo da u prirodi postoje dvije sile, dobra i zla. I sad one su uvijek u sukobu. U Sarajevskoj kotlini slavenska plemena formirala su prvo jezgro buduće bosanske države. Na području između gornjih tokova rijeka Drine i Vrbasa, bosansko plemstvo učvrstilo je svoju dinastičku upravu. Njihova vladarska titula bila je ban. Prvi bosanski banovi, ban Borić, Banus Boricius de Bosna i Kulin ban, slabim vezama i nevjerno podložni su ugarskim i bizanskim vladarima. Sa nastankom i rastom bosanske države, koja se razvija uporedo sa srpskom na istoku i hrvatskom državom na zapadu, bosanski narod započeo je borbu za svoju političku i duhovnu samostalnost. Kulin ban proširuje bosansku teritoriju, a njegova banovina, zahvaljujući trgovačkim vezama i otvorenosti, ekonomski i kulturno prosperira. Znamenita povelja Kulina bana iz 1189. godine, kojom on uređuje trgovačke odnose sa Dubrovnikom, najvažniji je historijski trag o dostignutoj samostalnosti već izgrađenog bosanskog državnog aparata. Uz Bizant i Ugarsku tada se javlja i treći pretendent za svoju vlast nad Bosnom, rimska kurija. Kulin ban i njegovi podanici odbili su vjeru rimske crkve. Ugarski kralj, i ne samo on, šalje tužbe papi protiv bosanskog bana Kulina da u svojoj zemlji prima i ugošćuje heretike iz dalmatinskih gradova, Bogumile, Kugu bosansku. Radi se o jednoj religiji, jednoj vjeri koja se formirala u srednjem vijeku na starokršćanskim osnovama. A u Bosni se desilo to zbog geografske izoliranosti, da su elementi starog kršćanstva tu se zadržali konzervirali kao nekoj oazi. Kada se Bosna otvorila prema vanjskom svijetu, svijet je upoznao u Bosni jednu vjeru koja je istina, ona u osnovi bila kršćanska, ali sa zvaničnim kršćanstvom nije imala ništa zajedničko. I oni su nju ocijenili kao heretičkom vjerom, dakle krivovjerjem, i to je krivovjer, to je u stvari bogumilstvo. Dokle god je postojala srednjovjekovna bosanska država, ona je bila u znaku stalnih križarskih ratova Evrope, odnosno rimske kurije protiv pristaša tog bogumilstva u Bosni. Osnovne postavke bogumilskog učenja jesu sve ono što propovjeda svaka iskonska vjera, a to je dobrota. Mnogi elementi koje je bogumilska vjera ispovjedala, mi je nalazimo u islamu. Između ostalo samo ću napomenuti činjenicu da su također bogumili obožavali, oni su imali kao svoj vjerski znak polumjesec i zvijezdu, a znamo u islamu to je osnovni znak. Bogumili su također imali strogi post koji potpuno je analogan, koji odgovara ramazanskom postu. Osim toga, recimo, imamo još niz drugih brojnih analogija, tako da postoji i ideološke predispozicije za prihvaćanje islama.
Veliki bosanski vladar iz Banske Loze Kotromanića, Tvrtko I, proširuje granice bosanske države od Save i Drine do otoka u Jadranskom moru. U njegovo vrijeme Bosna je postala najmoćnija i najstabilnija država slavenskog juga. Godine 1377. Tvrtko I se u Milama kod Visokog okrunio za kralja. Bosna je postala kraljevstvo, zemlja Ljiljana. A na istoku moćno Osmansko carstvo već je provalilo granice Balkana. Godine 1389. na Kosovu polju Osmani su potukli vojsku srpskog despota Lazara. Noć uoči Kosovske bitke, knez Lazar pozvao je srpske vođe, pošto je sukob sa Turcima vodio u neizbježan poraz, da se bore za nebesko carstvo. Srbi su izgubili bitku, zbog čega su u idućim stoljećima ostrašćeno nosili Lazarov zavjet i čuvali svoj najveći mit, da su nebeski narod. Bez naročitog značaja za Tursko carstvo, ova osmanska pobjeda nad Srbima jedan je od sudbinskih događaja koji je obilježio historiju bosanskih muslimana, Bošnjaka. Srbi su izgubili mnogo bitaka i ratova, ali ovaj poraz nikad nisu zaboravili niti oprostili. U svojoj usmenoj poeziji, koju čitaju umjesto svetih knjiga, oni su boj na Kosovu pretvorili u svoju pobjedu, svoj kukavičluk u svoje junaštvo. Za taj poraz oni se stoljećima svete Bošnjacima, Albancima i svim muslimanima na Balkanu. Ja ću otići sutra u Kosovo i zaklaću turskog car Murata i staću mu nogom pod groce. Godine 1463. osmanski sultan Mehmed II El Fatih u osvajačkom pohodu na Bosnu, pregazivši rijeku kojoj je zbog njezine dubine dao ime Drina, pojavio se na ovim gradskim vratima i proučio dovu nad utvrđenjem čije su ga padine, vode, okolna brda i polje oduševili. To je bio budući Saraj Ovas, dvorac ispred polja, stoljetni kulturni i politički centar bosanskih muslimana, Sarajevo. Sultan Fatih govorio je svojim vojnicima. A Bosna vilajet jedna je prostrana zemlja. Većina planina njezinih obrasle su šumom. Planine su joj visoke. Gradovi joj tvrdi i teško se mogu osvojiti. To je jedna zemlja sa srebrenim i zlatnim rudnicima. Zbog krasote njezinih voda i zraka, ta je zemlja postala vrelo najdraže ljudske vrste. Uzaludan je bio poziv pape Pija II, upućen evropskim silama da se udruže u odbrani Bosne. Sultan Fatih osvaja Jajce, pada Bosansko kraljevstvo. Bogumili primaju islam. Uz ostale događaje koji se dešavali, sudbonosno za ovu zemlju i narod bio i taj da je bosanski srednjovjekovni narod masovno prešao na islam. I dokumenti sasvim jasno pokazuju da je prilaz na taj islam da se isključivo odnosi na bogumile. I čak imamo jedan podatak, dokument koji govori da su u Jajce kod sultana Mehmeda El Fatiha, osvajača Bosne, da je došlo čak 36.000 poglavica bogumilski koji su prešli sa bogumilstva na islam.